Test ljudi, ja vas punom kanalom Halo Gaming. Danas ćemo probati novi čip. Znači prvi put probamo nešto na našem kanalu, to je klips i ovaj Sour Cream, ovaj zeleni. U sljedećem videu ćemo vjerovatno, tačnije u sljedećem videu isprobavanja ćemo probati ovakav crveni. Samo sam vidio tako valjda sa slatkom paprikom, da. I malo onako rezi, znači krem neki, piše maksimalno hrska. Ovdje nešto piše, bez konzervansa i tako to. Idemo ga sipati. Baš miriše onako na krem neki salatu, valjda za dziki, da. Tako nešto. Evo onako izgleda. A djelam da lajse. Ovo je božanstveno, znači preporučujem da svi youtuberi probaju za svoj kanal ovaj čips. Jako je ukusan. Dakle, od 1 do 10 dajem 10. Onako ima puno ukus čipsa. A i oblik vidite kako je reckavi kao tornado. Ima ukus jako dobar. Kao čips. Znate on čips je kao oblik u troule. Tako ima ukus italijanski. Oni su uglavnom italijanski proizvođači. Eto, vjerovatno je ovo italijanski čips, ovako u trovu, kao tornadu. I vidite kako ovdje reckavi, ovdje rupica, kao da proguta ljude, šalim se. Vidite ovo zeleno, to je od krema. Vidite to zeleno, vidite ovo zeleno, to je tog krema. Znači, svi youtuberi probajte ovo, ali ništa, taj test za krem. Hvala što gledali, vidimo se u sljedećem klipu kanala Halo Gaming. Ćao!